Uyu ni umukino w'umupira w'amaguru benshi mu Rwanda tuzi nka ruhago. Muri kiganiro uyu munsi tugiye kuvuga ku gikombe cy'isi FIFA World Cup, irushanwa rikomeye kurusha ayandi yose mu mupira w'amaguru ku rwego rw'ibihugu. Irushanwa rikaba risanzwe ritegurwa na FIFA buri myaka ine, rigahuza amakipe y'ibihugu yabaye indashyikirwa ku migabane yose. Amakipe yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi muri 2026 FIFA World Cup ni Espagne n'ikipe ya Argentine. Imikino yagiye ikurikirana kugeza ubwo aya makipe yombi itwaraga neza muri kimwe cya kabiri kirangiza. Espagne yasezereye igihugu cy'Ubufaransa, Argentine yo isezereye igihugu cy'Ubwongereza. Umukino wa nyuma ukaba uteganyijwe kuri iki cyumweru tariki 19 Nyakanga 2026 kuri New York New Jersey Stadium. Amakipe yombi arahabwa amahirwe. Mbere y'uko umukino utangira hari bimwe mu bintu by'ingenzi ukwiye kumenya. Ni umukino w'amateka ugiye guhuza umwami mu mupira w'amaguru Lionel Messi ufite imyaka 39 ndetse n'umwana ukiri muto ufite ejo hazaza h'umupira Lamine Yamal kuri ubu ufite imyaka 19 gusa. Ni umukino uri buze guhuza ibirori ndetse n'ibyishimo by'abaturutse mu mpande zitandukanye z'isi, bari buze ko bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bawukurikira ku mateleviziyo hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Mbere y'uko uyu mukino utangira ndetse no hagati mu mukino halftime show hari ibirori bikomeye cyane biri buze kugaragaramo abahanzi b'ibirangirire barimo umuhanzi Justin Bieber, Madonna, Shakira ndetse n'itsinda rya BTS. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande mu mukino wo gushaka umwanya wa gatatu ekipe y'igihugu y'Ubwongereza yatsinze Ubufaransa ibitego 6-4. Ngo ikaze muri ikiganiro aho tugiye kugaruka ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi uri buze guhuza amakipe abiri yose akomeye, cyane ko buri ekipe ifite umwihariko isanzwe izwiho. Ekipe ya Argentine Albiceleste ifite ubusatirizi bukomeye cyane kurusha ubundi bwose mu gikombe cy'isi. Ni mu gihe kandi ekipe ya Espagne La Roja ifite ubwugarizi bukomeye cyane butemera kwinjizwa igitego. Aha benshi bahanze amaso Lionel Messi, ese ari buze kubikora nanone uyu mugoroba yongera ingano y'ibitego ari nako yongera amahirwe yo kwegukana Ballon d'Or? Igikombe cy'isi se kiraza gutaha muri Argentine cyangwa ni muri Espagne? Ukurikiye neza uko amakipe yagiye ahura head to head, urasanga amakipe yombi anganya neza kuko imikino 14 bamaze gukina, buri kipe yatsinzemo imikino 6 maze banganya imikino 2. Ekipe ya Espagne niyo yibitse amateka yo kubitaratsinzwe umukino n'umwe mu mikino 37 ishize mu marushanwa yose. Umunyezamu wabo Unai Simon amaze gukora save 14 muri uru rushanwa. Ni mu gihe kandi ekipe ya Argentine ariyo kipe yonyine mu gikombe cy'isi yatsinze imikino yose 7 iminota isanzwe maze yandika amateka yo gutsinda ibitego 2 cyangwa birenga mu mikino 13 yikurikiranye y'igikombe cy'isi. Lamine Yamal niwe mukinnyi umaze gucenga abakinnyi benshi muri iri rushanwa, yakoze dribble 30. Ni mu gihe kandi ikipe y'igihugu ya Espagne igiye gushaka igikombe cyayo cya kabiri muri aya marushanwa, naho Argentine yo ikaba igiye gushaka igikombe cyayo cya 4 mu marushanwa y'igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi cy'umwaka cyari gifite umwihariko w'uko cyabereye mu bihugu bigera kuri 3 icyarimwe: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Nanone nicyo cyambere kitabiriwe n'amakipe 48. Kwinjira kuri uyu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cya 2026 biri guhiga ibindi birori byose mu mateka y'imikino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guhenda, aho itike ya make iri kugura amadolari ya Amerika 7,448, ni ukuvuga asaga miliyoni 9.6 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukino uri buze kubera kuri stade New York New Jersey Stadium, isanzwe ifite akazina k'agataziro MetLife Stadium. Iyi stade ikaba isanzwe yakira abantu 42,500 mu mikino isanzwe. Gusa ariko kandi kugira ngo yuzuze neza ibisabwa na FIFA mu gupima ubugari bw'ikibuga cy'umupira w'amaguru, hasenywe imyanya imwe n'imwe yo hasi cyane cyane mu makoroni. Ibi rero bikaba byaratumye ubushobozi bwayo bwo kwakira abantu kuri uyu mukino ubu abantu 80,663 bicaye bafite umutekano, aho kuba abantu 42,500. Ibiciro by'amatike ugereranyije itike igura hafi amadolari 11,327. Ibi ngo rero bikaba ari ibyo biciro bya mbere bihenze mu mateka y'imikino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba binarenze kure iby'ibirori bya Super Bowl. Amatike amwe namwe asigaye yo mu rwego rwa VIP ndetse na hospitality packages ku mbuga za FIFA ari kugurishwa guhera ku madolari 15,000 kugera ku madolari 29,995. Mu minsi yashize hari impungenge n'amakimbirane ashingiye ku bwatsi bwa stade. Abantu benshi bumvikanye bavuga ko ubwatsi bwa stade ushobora kutazamererwa neza bitewe n'igitaramo cyo mu kiruhuko halftime show, ni igitaramo kiri buze kuba mu mukino hagati. Ariko kandi FIFA yakomeje kwemeza ko ikibuga cyamaze gutunganywa neza kandi ko ntacyo bizatwara.
Mu gihe habura amasaha make ngo umukino utangire, reka tuvuge ku ikipe ya Argentine, ikipe iri gushyira imbaraga zose mu guhagarara ku gikombe cy'isi iheruka kwegukana, ariko kandi inzira ntiyoroheye nk'uko benshi babitekerezaga, ndetse hari abashimangira ko kugira ngo igere ku mukino wa nyuma muri uyu mwaka habayeho ukuboko kwishyira hamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, mu gihe benshi batekereza ko yanyuze mu nzira yoroshye aho yahuye na Cape Verde igahura na Misiri mu mikino ibanza. Ikipe y'igihugu ya Argentine Albiceleste yatsinze ayo ma ekipe yombi bigoranye, gusa intsinzi yabonye kuri Misiri niyo yateje impaka cyane, kuko iki gihugu cyo muri Afurika cyasabye FIFA kwirukana mu gikombe cy'isi abasifuzi bayoboye umukino wa 1/8. Misiri yavuze ko Argentine yahawe amahirwe menshi, ndetse ko hanabayeho kubogama ku mukinnyi wayo ukomeye ari we Lionel Messi. Nyuma y'umukino wabaye ku tariki ya 7 Nyakanga muri uyu mwaka, umutozo wa Misiri yitwa Hossam Hassan yavuze ko ekipe yarenganyijwe kandi kitahawe ubutabera. Uyu mutozo yakomeje avuga ko FIFA ishobora kuba yaragize uruhare mu kubogamira kuri ekipe ya Argentine. Mu magambo ye, umutoza Hossam Hassan yagize ati, birashoboka ko bashaka ko ekipe ifite igikombe cy'isi ikomeza mu irushanwa, birashoboka ko kandi bashaka ko Messi akomeza guhatanira igikombe. Nyuma yaho Argentine yongeye kugira amahirwe ubwo ikoranabuhanga ry'amashusho ryifashishwa mu misifurire VAR ryafashaga guhindura icyemezo cyatumye Ubusuwisi busigarana abakinnyi 10, maze Albiceleste itsinda umukino wa 1/4 ku bitego 3-1 hitabajwe iminota 30 y'inyongera. Mu mikino ya 1/2 Argentina yatsinze mu Bwongereza ibitego 2-1. Hari n'ibindi byemezo by'abasifuzi byavugishije benshi. Ese koko Argentine yahengamiweho muri iki gikombe cy'isi? Reka turebere hamwe ibyabaye kuri buri mukino iyi ekipe ya Argentine yakinnye. Argentine yatsinze Ubusuwisi bwari busigaranye abakinnyi 10 mu kibuga. Ubusuwisi bwari bwatangiye kugaragaza imbaraga nyinshi mu mukino wabuhuje n'ikipe y'igihugu ya Argentine, ndetse witwa Tandoye abutsindira igitego cyo kwishyura ku minota 37 y'umukino wa 1/4 kirangiza. Uyu mukino wabereye muri Kansas City. Nyuma y'iminota 5 gusa, Imbolo yaguye hasi asaba kufura nyuma yo kugongana na Leandro Paredes. Umusifuzi w'umunyaportugal Joao Pedro da Silva yahise atanga ikosa, ndetse kandi na Paredes ikarita y'umuhondo. Gusa abakoresha VAR baje kubona ko umusifuzi yari yibeshye, bavuga ko Imbolo ari wari wakoze ikosa ryo kwigusha kugira ngo ahabwe iyo kufura. Umusifuzi yahise asabwa kujya kureba amashusho. Byari bibi kuri Imbolo kuko yari asanzwe afite ikarita y'umuhondo. Ubwo umusifuzi yahinduraga ikarita y'umuhondo ya Paredes akayiha Imbolo, rutahizamu w'Ubusuwisi yahise yerekwa ikarita itukura, nuko asohoka mu kibuga. Gusa havutse ibibazo ku buryo iki cyemezo cyiswe kwibeshya ku mukinnyi, cyane ko ngo byagaragaye ko umusifuzi yari yafashe icyemezo kitari cyo. Mu by'ukuri impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA yasabye abasifuzi ba VAR kutivanga ku byemezo byo kwigusha bakoresheje impamvu yo kwibeshya umukinnyi, cyane ko ngo ribona ko ari ugukoresha nabi amabwiriza ya VAR. Iyo iki cyemezo kitaza gufatwa, Argentine yari gukomeza gukina n'abakinnyi 11 b'igihugu cy'Ubusuwisi. Ibyemezo by'umukino wahuje Argentine n'Ubwongereza byahengamiye hamwe. Argentine yakinnye umukino wayo wa 1/2 n'Ubwongereza ikoresha uburyo bukomeye bwo guhangana n'abakinnyi, aho bagiranagaho mu buryo bukomeye cyane. Nyuma y'iminota 3 gusa umukino utangiye, Enzo Fernandez yakoreye Elliot Anderson ikosa amuturutse inyuma amukubita ukuboko ku ijosi. Hari ababonye ko iki gikorwa cyashoboraga gufatwa nk'ikosa rikomeye ryo gukubita undi mukinnyi, ariko Fernandez ntiyahawe ikarita y'umuhondo. Hari abavuze ko kandi ikarita itukura VAR yahaye uwitwa Themba Zwane wa Afurika y'Epfo mu mukino wa mbere na Mexique itari isobanutse cyane kurusha iryo kosa rya Fernandez. Nanone hari abafana b'Ubwongereza bagaragaje ko igitego cy'intsinzi cya Argentine cyagombaga kwangwa kubera ikosa Lionel Messi yakoreye Gen Space mbere y'uko igitego kijyamo. Hari abagereranyije ibyabaye n'igitego Misiri yangiwe na VAR mu mukino wayo na Argentine, ariko igitego cyaremewe. Argentine ikomeza ku mukino wa nyuma itsinze ibitego 2-1. Ingingo yo kuba ikipe y'igihugu ya Misiri yaribwe ubwo yakinaga n'ikipe ya Argentine nimwe mu zishingirwa na bamwe mu bafana, bakavuga ko ekipe ya Argentine yaba ifite ukundi kuboko muri FIFA. Ekipe yo muri Afurika yari iyoboye umukino n'ibitego 2-0, hasigaye umunota 11 gusa kugira ngo umukino urangire, ndetse ari hafi kwandika amateka yo kugera muri 1/4 iki gikombe cy'isi ku nshuro ya mbere. Ariko kandi ibintu byahise binduka ubwo Argentine yinjiragamo agafu ikishyura ibyo bitego, ndetse ikanongeraho n'igitego cy'intsinzi mu minota y'inyongera. Iki gihugu cyavuze ko ngo cyasezerewe kubera amakosa akomeye y'abasifuzi, ndetse no kubogama k'umusifuzi w'Umufaransa François ndetse n'itsinda rye. Abanyamisiri bari bangiye igitego nyuma yo gusuzumwa na VAR bagaragaje ko n'igitego cya nyuma cya Argentine
cyari kwanga muri ubwo buryo, akaba ari nabo bahabwa penalty ku kosa ryakorewe Mohamed Salah muri penalty. Igitego cyiza cya Mustafa Ziko cyanzwe nyuma y'uko Marouane Atia haniwe kandagira ikirenge cya Lisandro Martinez mu ntangiriro z'igikorwa cyari kigamije kuvamo igitego. Iki cyemezo cyateje impaka, ariko kandi icyo gihe Misiri yari kiyoboye umukino n'igitego kimwe ku busa, ndetse nyuma y'iminota 9 yaje kongera kubona ikindi gitego, bibaye ibitego 2 ku busa. Ku ruhande rw'ikipe ya Misiri bo bizera ko ibihe bibiri byari kuba bikwiye gutuma ihabwa penalty mbere y'uko Fernandes atsinda igitego cyasoje umukino. Hamdi Fati yaguye hasi avuga ko witwa Alex Marc Arstela yamufashe, ariko kandi amashusho yasubiwemo ntiyagaragaje neza ko habaye ikosa. Mohamed Salah nawe yavuze ko Julian Alvarez yamukoreye ikosa mu rubuga rw'amahina. Haraho ibi bikorwa byombi bishobora kuba byagereranywa kuri Martinez ndetse no kuri Mo Salah, cyane ko hombi habayeho gukorazanya ibirenge, ariko kandi ntibyari bihagije kugira ngo hatangwe penalty. Ubufaransa bwo buvuga ko bwakinnye itsinda ry'abasifuzi bose baturuka muri Argentine. Ishyirwaho ry'abasifuzi bayoboye umukino wa 1/4 wahuje Ubufaransa na Maroc ryateye benshi kwibaza. Nibwo bwa mbere muri iki gikombe cy'isi habaye umukino aho itsinda ryose ry'abasifuzi bari ku kibuga, umusifuzi mukuru, abasifuzi bo ku mpande, umusifuzi wa kane ndetse n'umusimbura we, bose bakomokaga mu gihugu kimwe, kandi icyo gihugu nta kindi cyari igihugu cya Argentine. Nyuma FIFA yatangaje ko n'umusifuzi mukuru wa VAR nawe yari umunya Argentine.